أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Za naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam je bio rečeno da Allah njemu podario taj blagoslovni uzor za riječi i za mudrost i sve stvari što je on nama rekao sada postoji u hadisima. Najbolja ili najautentična knjiga o hadis se zove Sahih Bukhari. U Sahih Bukhari postoji prvi hadis i taj prvi hadis Hazrat Imam Bukhari on odabirao od ovo nekoliko hiljada hadisa. I to se onda pokazuje koliko je bitan taj hadis koji govori uvezani nijet, vezani namjera. Danas ja ću početi sa predavanje sa ovo današnji hadis. Ovo je od Hazreti Umar radhiyallahu ta'ala anhu. On kaže da je on čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i časni poslanik rekao innamal amalu bin nijati. Znači dijela se mjera prema namjerama. Kada čovjek nešto radi, onda on prvo planira, onda to se zove nijet, namjera, i prema namjera od čovjeka Allah računa njegov taj dijela. Namjera ima jedan ovo obično značenje, ovo arapski riječ nijet. Nijet obično se prevodi kao namjera, ali prema arapskom jeziku nijet isto to znači kao viđhatun, ovo znači kao pravac. Onda to znači da vaš bitno je da kakva vi ste odlučili cilj za sebe. Kada mi krenemo na jedan pravac, onda mi znamo da imamo neki cilj. I taj cilj nama se pokazuje da li mi idemo na ispravan put ili neispravan put. I poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže dijela se mjere prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je namjeravao, čije hijra, to znači preseljenja, bude radi Allaha i njegovog poslanika, njegova hijra će biti za Allaha i njegovog poslanika. A čije hijra bude traženje dunjaluka ili ženitba ženom, njegova je hijra za onoga za koga je on činio hijru. I svaka naša dijela je prema naš namjera. Ako smo krenuli prema Boga, onda namjera treba da bude da mi smo tražili Boga. Ako smo krenuli prema ovo svjetski blagodati, svjetski stvari i odstranili smo Boga, onda naša namjera će biti prema tom stvari. Ali ovo što sam rekao, jedan još značenije za namjera, ovo nijet kao pravac, to se nama pokazuje da koliko je bitno da cijela zajednica ima isti cilj.
ista namjera. Ako, na primjer, jedan čovjek, on ima jedan cilj, on krene prema jedan pravcu, onda moguće je da on odabirao jedan dobar pravac prema Boga, prema bogobojaznost i onda on dobro napravio, dobro radio. Ali kada mi kao muslimani vidimo globalno, kada mi vidimo zajedno, onda treba da mi vidimo koliko je teško da svi muslimani imaju isti cilj, da svi krenu prema jedan pravac. Ovdje sada ja sjedim, imam ovdje svetlost, lampa i to se širi u širem prostoru, taj svetlost. Ali ako mi napravimo nešto tako da ovo svetlost se smanji, onda bude jak i da vodimo prema jedan pravcu, onda bude to puno jak, taj svetlost. I zato jedna zajednica, jedan društvo, ako oni imaju isti cilj i onda oni krenu, onda oni može da pravi čudo. Ali jedna zajednica ne može da napravi čudo ako nemaju neki poglavar, ako nemaju neka vođa koja krene za njihova taj namjera i cilj. I kada mi vidimo naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za koliko kratko vrijeme on promijenio mapa u širom svijetu. Zato što oni svi su imali jedan cilj i oni su slijedili časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. I onda kako je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam njih naredio, svi su imali taj cilj, svi su krenuli prema tom pravcu. I onda oni su pravili čudo, oni su promijenili, oni su donijeli velike promjene u svijetu. I sada, ako mi vidimo koliko imamo islamski svijet, koliko postoji muslimana u širom svijetu, ali svaki ima svoje glava, svaki ide prema jedan pravac i svi ne idu prema jedan pravcu. I zato koliko god oni trudi, nemaju neka uspjeh, nema neki plodovi, zato što oni koristi različiti način. Ali ako bi oni imali jedan cilj, jedan pravac i onda krenuli prema tom pravcu, onda oni bi donijeli velike promjene. I kada mi vidimo sada na ovo doba naš džemat, Ahmadija džemat, kako mi sada promijenimo u svijetu, kako mi donijemo ovo velike promjene u svijetu. I to je taj razlika među Ahmadija džemat i među drugih muslimana, da mi imamo jedan vođa. I onda bez obzira bilo gdje naši ljudi, oni boravi, na koje država oni živi, na koji jezik oni pričaju, koja boja oni imaju, koja nacija oni imaju, svi imamo jedan pravac, svi imamo jedan cilj i onda naš ovo trud bude puno uspješan. I zato ovi drugi neki hođe, oni puno brini i onda pričaju protiv naš džemat. Zato što oni vidi da Ahmadija džemat napravi velike promjene, Ahmadija džemat dobi velike pobjede na raznom mjestu. I to je taj stvar da mi imamo taj nijet, imamo taj cilj, da mi treba da krenemo kao jedna zajednica, krenemo kao jedan džemat u jedan pravcu i taj pravac je da mi želimo da širimo islam, da mi želimo da muslimani postanu bolji muslimani i oni ne može da budu na tom nivu dok oni ne prihvati imam ovog doba. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko umre, a da nije priznao imama
svog vremena umre kao neznalica. Vidite, ovo doba džahlijet se zove taj doba kada časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem još nije pojavio, kada još nije bio taj svetlost, ovo Božje svetlost. I taj doba se zove džahlijet, prije Islama. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko umre, a da nije priznao imama svog vremena, umre kao neznalica. I zato ovi drugi muslimani, oni njihova trud ne bude toliko uspješan kako naša trud bude uspješan. I to je taj razlog je da mi imamo taj sil i mi smo već krenuli prema tom silu. Običani Mesija alejhi selam, on nama kaže, ovaj sistem bajeta osnovana je samo da okupi grupu bogobojazni ljudi u džemat, tako da takva skupina bogobojazni ljudi vrši dobar utisaj na svijet, da jedinstvo ovi bogobojazni ljudi budu izvor blagoslova, veličanstvenosti i dobrih rezultata za Islam. To je cilj samo za Islam da bude ovo svijet. Zbog blagoslova jedinstvenog kalema i šahadeta oni će biti u stanju obavljati plemenita i ispravna dijela radi Islama. I ne trebaju biti lijeni, škrti i beskorisni muslimani. Musliman ne smije da bude beskoristan. On treba da donesi korist prema Božji put i prema čovječanstvu. Kao smo jučer pričali da ako mi hoćemo da Bog prihvati naš dua, mi treba da pomažemo drugi ljudi, da otklonimo njihove probleme, teškoće, onda Allah bi nama pomagao. I običani Mesija alejhi selam kaže, i ne trebaju biti lijeni, škrti i beskorisni muslimani, niti da budu kao bezvrijedni koji su Islamu nanijeli veliku štetu zbog svog neslaganja i nejedinstva, niti da budu kao oni koji su svojim bezbožnim stanijama iskvarili prelijepo lice Islama, niti da budu kao oni nemarni drveši i pustijanici koji nisu svjesni potreba Islama i nemaju nikakvog saosjećanja za svoju braću. Ima neki vođe koji su pravili sebe kao su veliki vođe. Običani Mesija alejhi selam kaže, oni sjedi sami i ne brini za ostali muslimani, da ne vidi kakva patnija muslimani imaju i kako može da mi trudimo zajedno da olakšamo život za naša braća koji nisu svjesni potreba Islama i nemaju nikakvog saosjećanja za svoju braću, niti oduševljena da čine dobro za čovječanstvo. I umjesto toga oni trebaju voljeti svoj narod tako da postanu otočište za siromašne i očevi za siročad. Ovo je svrh što je običani Mesija alejhi selam osnovao ovo zajednica Ahmadija džemat, da bi vodili račun, da bi napravili takva zajednica koja vodi briga za siročad, za siromah i da pazi za njihove, da ispuni njihove potrebe. U službi Islama oni trebaju biti voljeni žrtvovati sebe kao onaj koji je savladan ljubavlju. Sa ljubav oni treba da žrtvovaju za Islam. Svi njihovi napori treba da budu posvećeni širenju islamskih blagoslova svijetom, tako da čista fontana Allahove ljubavi i saosjećanja prema ljudima teče
iz svakog srca kao izvor i onda je okuplja na jednom mjestu i teče kao rijeka. Vidite, on nama uputio da mi kao sledbenik Islama, kao muslimani, mi treba da budemo takvi da koji donesi samo korist za ostali ljudi, koji samo pomažu za drugi, da ne pravi neki nered. Onda dalje on kaže, sve mogući Allah želi manifestovati svoju uzvišenost i pokazati svoju svemoć kroz ovu skupinu i onda njoj on želi dati dalje napredak tako da svijet bude ispunjen Allahovom ljubavlju kroz istinsko pokajanje, čistoću, istinsku dobrotu, mir, pomirenje i saosjećenje za čovječanstvo. Ova skupina bit će posebna Allahova skupina i oni će njoj dati moć kroz svoje vlastiti duh i on će ih očistiti od bezbožnog života i napravit će pobožne promjene u njihovom životu, kao što je obećao u svojim uzvišenim predskazanjama. On će u velikom broju povećati ovu skupinu i hiljade istinoljubivi će se pridružiti. On lično će je njegovati i odgajati i učiniti će da napreduje do te mjere da će njeno mnoštvo i blagoslovi biti izvor čuda u očima ljudi, kao lampa na visokom mjestu. Oni će širiti svoje svjetlo na sve strane svijeta i bit će smatrani pripremom blagoslova Islama. Allah će podariti, dalje on kaže, Allah će podariti sve vrste blagoslova završenim sledbenicima ovog pokreta i on će im dati pobjedu nad svim drugima. Do sudnjeg dana među njima će biti ljudi kojima će Allah pokloniti svoju blizinu i potporu. To je ono što uzvišeni Bog želi. On je kadar i čini šta on želi. Sve snaga i moć pripadaju njemu. Vidite, običani Mesija a.s. volio da mi budemo među tih muslimanima koji imaju takav namjera, takav sil, da bi stigli do tom sila, treba da mi puno trudimo. Pogotovo tokom ovog mjesec Ramazan treba da mi olakšamo sebe, da otklonimo svoje mahana i da budemo bolje muslimana i da budemo izvor i budemo primjer za svi ostali ljudi okolo naš društvo. To znači onda treba da imamo bogobojaznost, treba da imamo Božje strah i da vodimo svoj život prema Božje naredbama i isto treba da budemo takvi ljudi koji donesi korist za čovječanstvo i da, kao običani Mesija a.s. već rekao, da postanete kao lampa. Lampa kada se daje svetlost i ne pravi neka razlika da li ću svetlost pustiti samo na jedne strane, nego okolo svugdje bude taj svetlost. I mi treba da budemo takvi uzvišeni ljudi. I uzvišeni u tom mjestu da Bog nama podigne. Ali šta se tiče, ako Bog nama podigne, dadne nama više svoje blagodati, mi treba da budemo još ponizni. I onda mi možemo da dobijemo Božje blagodati i onda budemo primjer za svoje društvo i kao ovo hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako je rekao, da kada vi
napravimo jedan namjera i kada napravimo jedan plan za jedan cilj i onda potrudimo da stignemo do tog sila i onda možemo da pravimo velike čude. Ako voda stavimo jedan čaša, to je malo par kap voda, ali ista voda donesi velike promjene kada bude kao rijeka. Isto tako, mi treba da budemo u ukvir naš džemat, da stojimo iza svog halifa, iza svog vođa i kako on nama uputi, tako treba da mi držimo taj pravac i idemo prema taj put i inša Allah, onda Allah će nama blagosloviti. I to je taj naš cilj. Naš cilj nije da mi imamo više član džemata, naš cilj nije da mi skupljamo puno novaca od ljudi, nego naš cilj je da mi pravimo čovjek, da naši ljudi postanu kao istinski muslimani i da takvi muslimani kakvi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. I za taj stvar onda naravno treba da mi žrtvovamo, da odstranimo svoje loša djela i primimo nova boja. I tek tada mi možemo da budemo do taj nivo i onda vidjet ćete kako naš džemat već napravio velike promjene u svijetu. Mi još nemamo jedna toliko velika zajednica, ali opet zato što, kao sam rekao, da kada imamo jedan cilj i pravac i mi sve krenemo prema tom putu, onda Allah donesi i pokaže velike promjene. U svijetu sada puno ljudi kada oni vidi naš Ahmadija džemat, kako mi ponašamo, kako mi pokazamo u svijetu kakvi smo muslimani, šta znači islam, šta islam zahtjeva od nas i kako mi širimo islam, kako mi pokažemo šta znači islam kroz svog dijela, onda svijet to puno voli. I to je naš cilj. Islam je lijepa religija. Islam je jedna najbolja religija. Ali treba da mi postanemo ovi najbolji ljudi. I neka Allah nama tako uputi da mi dobimo dio od ovog svjetlost i onda širimo taj svjetlost i da mi ne ostanemo kao lijeni, kao škrti, kao nemarni, nego treba da mi budemo aktivni muslimani i da donesimo korist za svakog čovjeka. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako nemaš nešto da pomogneš nekoga, kada sretneš, treba da imaš vedru lica, treba da bude drago da si sreo sa svog brata. I tako svaka dobro dijela Allah ocjeni i neka Allah nama omogući da mi držimo taj pravac, da naš namjera uvijek bude dobra namjera i da ne pravimo nikad loša namjera, da napravimo šteta nekome ili da pravimo nered negdje, nego uvijek bude naša namjera, treba da bude dobra namjera i onda Allah će nama nagraditi prema tome. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako smo imali dobra namjera i nismo napravili, opet Allah će pisati svab za nas. I ako bismo napravili dobra namjera i poslije smo radili prema tome, onda taj svab je od 10 do 700 puta. Ili ako smo napravili neka loša namjera i nismo radili, i opet je svab, nema grije, dok čovjek ne pravi grije. Ako pravi grije, onda on služi kazna. I zato to je naš cilj i neka Allah nama uputi